Ngetela shona lingathi Tindzaba ngwane lomuhle kanjalo ngetela shona lingenaso Simo selitulu kakhulukati masibuka ke kusishona namuhla ngwane lomuhle uyabona ke ukuthi etindzaweni letinyeni masibuka ke isithombe sethu uyabona ukuthi atawuba khona ke mathuba emvula kakhulukati mawukhuphuka ke ushona impumalanga nelive mawubuka kakhulukati ngale ke esifundeni saseLimpopo imvula ingahlibela phake ku 30% kakhulukati elangeni lakusasa lokusho ukuthi nemoya utawubeka ukhonyana etindzaweni letinyeni kanti ke masithubeka sibuka naselangeni lakusasa asisekhona ke leyo nkungu lebonakala iba khona ke phakathi nelive ukhuphuko yofika khona ke kakhulukati esifundeni saseLimpopo kanti ke mawubuka phakathi nelive kakhulukati ngale ke esifundeni iNorthern Cape nakhona iphumile ke inhlaveli langa ngwane lomuhle kuleto Tindzaba leto kanti ke uma sicubeka sikubona ke emazinga eshisa ukuthi ngabe ke emenjani kakhulukati elangeni lakusasa mawubuka ke eGauteng uyabona ke lapha ePretoria hleli lapha ke ku9 kanti ke ngale Johannesburg alapha ke ku5 ekseni lokusho ukuthi kuyabanza kuleto Tindzaba leto ngwane lomuhle kanti ke uma ngicubeka ngikubukela ke isifundza impumalanga masibuka ke itulo eMusina kuyakhombisa ukuthi liyobe lapha ku14 ke phake liphole ngekhamba kwelisuku kanti ke ngale buParabula nangale ke kubheka s40 litabe lipholile kuleto Tindzaba leto ke yawufika ngale bophela phela kubuthi abazimbi boliphalale nakhona likhombisa ke kuphola kuleto Tindzaba leto ngwane lomuhle kanti ke sifundza impumalanga embombela litabe lilemkhivana kancane kuyabe kwehlisa amatheni bungane njengoba ekseni lapha ke ku13 kanti kubo Carolina nakubo Emerald kubo Standerton kuyabanza ekseni njengoba lapha ke kubo 7 lokusho ukuthi abantu funa ke bagcoke bafuthumane ngwane lomuhle kanti ke masicubeka sikubukela ke sifundza iKwaZulu Natal mawubuka ke eVryhead nangale kubole leSmith likhombisa ke kuphola kuleto Tindzaba leto ke kanti ke kuyabe kufuthumela ngale kubo Durban Port Shepstone lapha ke u14 nangale kubo Kokstad lokusho ukuthi kuyabe kubanza ekseni njengoba lapha ke kubo 3 kanti ke uma sicubeka sikubukela ke sifundza iEastern Cape mawubuka ke iGcebeka ngwane lomuhle uyabona ukuthi kuyabanza kuleto Tindzaba leto ke nangale kubo Makhanda kanti ke Craddock nangale kubo Grafrenet tawukhombisa ke kubanza ekseni kepha ngekhamba kwelisuku kuyabe ke kupholile lokusho ukuthi abantu batawugcoka ke bafuthumane ngendlela lefanele kanti ke sifundza inshonalanga Kapa lekunyoke la iWestern Cape mawubuka ke ngale kubo Cape Town lapha kubo 18 kanti ke kubo Fredendal lapha ke kubo 21 itawube iphumule ke inhlavu yelanga kuleto Tindzaba leto ke ngwane lomuhle kanti ke mangikubukela sifundza iNorthern Cape mawubuka kubo Sutherland lithi -7 echacathelisa amatinyo kuyabanza kuleto Tindzaba leto ke nangale kubo Calvina lokusho kona ukuthi abantu abagcoke kakhulu njengoba ke lapha ku2 kanti ke esifundza iFree State mawubuka eBloemfontein lilapha ku3 eWelcome lilapha ke ku4 lokusho ukuthi kuyabanza kuleto Tindzaba leto kepha ekhamba kwelisuku liyobe seke liyagucuka ikakhulukati kuthi ke kuphola kuleto Tindzaba leto ngwane lomuhle kanti ke mangibuka ke sifundza iNorthwest Mahikeng lapha ku7 nangale kubo Tosca ngwane lomuhle nakhona uyabona ukuthi kuyobe kufuthumele kuleto Tindzaba leto ke kanjalo nangale ke kubo Klerksdorp lokusho ukuthi abagcoke ke bafuthumana ngwane lomuhle kungakube ngikuphathele kona kuleli suku lanamuhla busuku abube lobuhle.